имшаб мо шуморо рақобат бо иштироки дастаҳои Флуминенсе аз кишвари Бразилия ва Челси Англия интизор аст ва чун мо ба феҳристи бозиҳои даври нимниҳоӣ ҳам таваҷҷӯҳ мекунем, аллакай рӯзҳои 8-уму 9-ум бозиҳои бисёр ҷолибу дидани моро интизор ҳастанд. Сеткаи умумии мусобиқа ҳам аллакай то ба ин марҳила омада расид, ки танҳо муайян кардани ғолибони даври нимниҳоӣ ва иштироккунандагони финал барои мо лозим шудааст, ки давоми ду шаби баъдӣ албатта номи онҳо маълум хоҳад шуд. хуб, мехостам суҳбатро аз ин ҷо шурӯъ кунем, ки дар баробари дастаи Челси Флуминенсе ба чӣ кор қодир буданаш мумкин аст ва то куҷо дастаи бразилӣ метавонад ин маротиб гӯем интиқоми дастаҳои дигари бразилиро бигираду садди роҳи Челси шавад. умуман агар мо ба рақобатҳои дастаи Челси дар мусобиқаи гузаштаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ низ назар афканем, онҳо аз дастаи бразилӣ то ҷои хотире тахт доранд. Бинед ки соли 2012 вақте ки Челси аввалин бор ба финали ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ баромад, онҷо аллакай аз як тими бразилӣ шикаст хӯрд ва ҷоизаи қаҳрамониро аз даст дода буд. Ва аллакай дар мусобиқае ки имсол низ рафта истор аст, Челси аллакай як мағлубият аз тими бразилӣ дорад, аз Фламенго, ки он дастаро худи собиқ бозигари дастаи Челси роҳнамоӣ мекунад. Онҳо шикаст хӯрданд, гарчанде ки муқобили Палмерас тавонистанд ки пирӯзӣ ба даст оранд. Ва акнун мебинем ки навбат муқобили дастаи Флуминенсе натиҷа чӣ гуна хоҳад буд. Дастае ки албатта онҷо Тиаго Силва аст, худи собиқ бозигари дастаи Челси, бозигаре ки бисёрам таҷрибаи баланд дорад ва дида исторем ки дар ҳар як бозие ки Флуминенсе ба даври баъдӣ меравад, ӯ чӣ гуна эҳсосотӣ аст, чӣ гуна ба қавли бо нангакӣ онҳо бозӣ мекунанд ва чӣ гуна ҳам дастаашро ҳамчун як пешво дар ҳайати даста ба ин бозиҳо омода мекунад. Ва фикр мекунам ки ин ҷо акнун рақобат миёни як дастаи таҷрибадор ва як дастаи ҷавон хоҳад буд, ки умуман Челси аз умраи дастаҳои дар ҳамин мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ аст, ки аз ҳама ҳайати ҷавон дорад. Аммо Флуминенсе бошад, бинед дарвозабони онҳо ба наздики 45 сола мешавад, худи Тиаго Силва 40 сола аст, дигар дифогарону дигар бозигароне ки ҳастанд, онҳо низ синни солашон 30-35 ҳамин гуна аст. Аммо ҳайати Челси бисёрам ҳайати ҷавон аст ва онҳо метавонанд ки ҳатто муқобили дастаи Флуминенсе аз ду ҳайат истифода кунанд. Дар ҳайати захиравӣ низ бозигарони бисёрам хуб ҳастанд, махсусан яке аз бозигароне ки дар ҳамин мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ ба сафи Челси ҳамроҳ шуд, Жоан Педро аст, худи бозигари бразилӣ, ки аз Брайтон ба ҳайати ин даст омадааст, бисёрам умори хуб дорад ва дар бозии муқобили Палмерас вақте ки ӯ аз захира ба майдон омад, бисёрам фурсатҳои хуби голзанӣ дошт ва метавонист ки аз чанд бозигари рақиб гузарад ва фикр мекунам ки дар бозии муқобили Флуминенсе аз ӯ низ сарамрабӣ кор хоҳад гирифт ва он низ шояд натиҷа низ диҳад. ва баъдан дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ низ тоҷи Энсо Мареска фикрҳояшро баён кард ва ӯ гуфт ки мо аз ҳама дастаҳои аврупоӣ ҳастем ки бештар бозӣ кардаем, 63 бозӣ кардем ва шояд ин барои мо тоҷи мушкилӣ ҳам бошад. Аммо дар навбади худ як рӯзноманигори бразилӣ онҷо бархест ва ба сармураббии дастаи Челси ки баромад карда истора буд гуфт ки Флуминенсе 70 бозӣ кардааст. Яъне онҷо сармураббии дастаи Челси бар он назар буд ки дастаҳои бразилӣ нисбат ба дастаҳои аврупоӣ камтар бозӣ карданд, ҳоло чунки чемпионати онҳо давом дорад. Аммо инҷо пас аз ин сухани рӯзноманигор дигар сармураббии дастаи Челси ором шуд ва ҳатто пеш аз оғози ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ низ Мареска чунин фикрҳояшро баён карда буд ки мо бояд ҳаятамонро боз ҳам мукаммалтар мекардем. Онҳо ҳатто ба Мик Менян таваҷҷӯҳ доштанд ки ин дарвозабонро ба ҳайати худ ҷалб кунанд ва бо як ҳайати бисёрам қавӣ ба мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии бошгоҳ оянд. Аммо мебинем ки бо ҳамин ҳайат низ Челси то ба ҳамин марҳила расид ва ҳатто тибқи баъзе аз пешгӯиҳо онҳо ҳатто муддаои асосии баҳри қаҳрамонӣ маҳсуб мешаванд, ки инро опта пешгӯӣ кардааст ва мебинем ки пас аз бозиҳои марҳилаи чаҳорягиноӣ ҳамчунин боз онҷо пешгӯиҳо низ буданд ки ҳоло дастаи ПСЖ ва Челси аз муддаиёни асосӣ маҳсуб мешаванд, ҳатто аз Реал низ. Аммо дастаи Флуминенсе низ дастае аст ки бинед ки аз кишвари Бразилия 4 даста дар ҳамин мусобиқа буд, ҳар 4 даста ба марҳилаи плей-офф омад, аммо аз ҳама шонси кам барои роҳ ёфтан то ба ҳамин марҳила ин дастаи Флуминенсе буд, ки онҷо Ботафого, Фламенго, Палмерас, ҳатто баъзеҳо Палмерасро то ба финал пешгӯӣ карда бароварданд. Аммо ин даста Интерро аз идомаи мусобиқа бенасиб кард ва умуман дарвозабони даста дар 3 бозӣ бибинед бо ин сину соле ки дорад аз дарвозааш гол нагирифт, бозӣ беголро пасисар кард ва фикр мекунам ки бисёрам онҳо бо иродаи қавӣ ба пеш рафта истоданд ва мебинем ки акнун муқобили Челси онҳо чӣ гуна бозӣ хоҳанд кард. Ҳатто Тиаго Силва низ дар нишасти матбуотӣ гуфт ки ман сармураббии ҳозираи дастаи Челсиро намқадар мешиносам, ман бо ӯ кор накардам, шиносоӣ низ надорам, аммо ман ҳамеша қариб ҳар рӯз бо дигар бозигарони дастаи Челси мо суҳбат мекунем ва фикр мекунам ки ин бисёрам як бозии хотирмон барои ман хоҳад буд муқобили собиқ тимам ва аммо инҷо мо танҳо баҳри ғалаба бо Флуминенсе ба майдон меоем. бале, хуб, назари шумо чӣ аст дар бораи суханҳое ки болотар гуфт Фаридун, махсусан дар мавриди оне ки
дастаи Флуминенсе бо вуҷуди оне ки гӯем дар рафти ин мусобиқа дар се бозии охир махсусан дар рақобатҳо ба 12 гол сар намедиҳад, аммо дар қиёс бо Челси на он дастаи арзумӣ мешавад ки гӯем имконияти баромадан ба финал зиёдтар дошта бошад. хуб таҷрибаи зиёди футболбозонам дар ҳамин замина кӯмак карда наметавонад ба дастаи бразилӣ? ман фикр мекунам инҷо Челси албатта ба таври рӯшан фаворит ҳисоб мешавад, зеро бубинед худи Тиаго Силва замоне ки дар Челси бозӣ кард, он вақтам ӯ на дар авҷи аълои варзишии худ қарор дошт, ӯ дар вақти хуб дурахшиданаш дар ПСЖ бозӣ мекард ва баъдан барои ПСЖ нодаркор шуд, баъдан ба Челси рафту, баъдан як замон ба Динамои Москва ҳатто рафту, баъд барафт ба ватан. Бубинед чӣ қадар ба Динамо пештар аз ин буд, ба Динамо хеле барвақт буд, соли 2005 Динамои Москва. бале. бубинед аслан ин чӣ маъно дорад? як фурсати тӯлонии карьераи варзишии худро тай кард ва баъдан дар ғуруби маснади варзишӣ рафт барои хизмат ба ватан, барои хизмат ба футболи бразилӣ ки аз он ҷое ки баромадааст ба шарофати оне ки нон ёфтааст ба қавле ва зиндагии нав бунёд кардааст. бубинед инҳо Флуминенсе агар бо Челси дар як таровзу ба қавле дар баробари монем, онҷо бисёр ҳам аз ҷиҳати молиявӣ, аз ҷиҳати доштани бозигарони бо истеъдод, аз ҷиҳати ҷалб кардани истеъдодҳои нав аз бозор, Флуминенсе бо Челси баробарӣ карда наметавонад. ва худ тасаввур кунед ки бигирем Флуминенсе автобус мемонаду баъдан дар вақти асосӣ бозӣ мисол мусовӣ шуда ба вақти иловагӣ меравад, дар он сурат ин самараст ки ба майдон медорад ситораҳои нави футболе ки айни ҳол хуб медурахшанд, боз аз рӯи суръат кор мегиранд, аз рӯи дрибринг кор мегиранд. ин мусафидони таҷрибадорон зидонҳо чӣ кор карда метавонанд? инҷо агар ки реалӣ ба одиҳем, аслан Флуминенсе шонс кам дорад, вале ин футбол аст ва барои тай кардаи ҳар ин дастҳо агар назар кунем, Челси ҳам ба қавле топ нест. бубинед Челси Палмейрасро вақте ки дарвозабон иштибоҳ кард баъдан шикаст дод. Челси бо Бенфика рӯбарӯ шуд. Бенфика ҳам дар худ на он қадар бозигарони дурахшанда дорад. дар Бенфика ҳам худ ҳамон Ди Мария аст ки боз ҳам синни соли бузург аст. аз ҷиҳати дигар ба Флуминенсе агар назар кунем, Флуминенсе киро шикаст дод? Алҳилоле ки умуман ҳамлавар надошт, аз маҷбурӣ Абдуразоқ Ҳамдаллоро аз Шабоб овард ба иҷора. Маркус Леонардо баъд аз ҷароҳат ба майдон омад. бубинед Милинкович Митрович нест, ӯ камбудӣ дошт ҳамон Алҳилол. Алҳилоле ки воқеан ҳам хат дар хати ҳамлаварони қавӣ дорад, аз ҳисоби камбудии кадрии худ натавонист хуб рақобат кунад. албатта оне ки Манчестерро гузашт, инро дар футбол мегӯяд як ҳангома, як дурахшидани як даста, як натиҷаи хуб доштан дар як бозӣ, лекин инро барқарорӣ намегӯянд. барқарорӣ дар ҳоле ки агар Флуминенсеро мегузашт, мегуфтанд барқарории натиҷавӣ. бубинед дар ин ҷо масири тай кардаи инҳоро агар бубинем, Флуминенсе ҳам тимои қавӣ надошт дар баробари худ, Челси ҳам. лекин аз ин тараф бубинед грандҳо ба якдигар бархӯрданд. аз ин тараф ин ҳам он сеткаи лигаи чемпионҳои мавсими қаблиро ба назар меорад, он ҳам он сеткаи лигаи чемпионое ки Реал дар онҷо ҳамаи зурҳоро шикаст дод ва баъдан дар финал ҳам зур шуд. инҷо метавон гуфт ки Челси албатта андак фаворит аст. Челси метавонад бартарии худро дошта бошад, вале дар сурати кор накардани стратегияи Мареска ин таҷриба метавонад кор гирад. вале ман бовар ба он надорам ки нафарони 43 сола ва нафарони 40 сола 120 дақиқа баробар ба он ҷавононе ки суръати баланд доранд, хуб медурахшанд, дриблинг доранд, бо Палмере ки умуман дар авҷи аълои варзишии худ қарор дорад, Тиаго Силва метавонад аз ягон фактор баробарӣ кардан натавонад. ин чизро реалӣ, албатта ин чизро оморо ҳам кулли чиз инро метавонад рӯшан кунад. вале аслан воқеан ҳам Флуминенсеро умуман мо ба сифр баробар намекунем. имкониятошро онҳо беҳуда то ин марҳила нарасиданд. Интер боз ҳам гап сари Интер проблема дорад. Интер вақте ки Инзаги рафт, Киву ки омад, Киву дар садри мураввигӣ оли ягон кори бузург накардааст. Киву нав дастаро сарҷам мекунад, нав низоми худро баромонад. ӯ эксперимент, он таҷрибагирие ки ба кор мегирад. Интер бо Киву инҷо худ мо дидем ки Киву тайёр нест. як дастаи номдорро шикастанд. худи номи Интер вале ки ном дар ҳама ҷо фаридун тоғрӣ намегирад. бубинед худи Клоп ҳам як замон бо ҳамон психология ва бо он монстер менталитии худ дастаро то куҷо расонд ва баъдан худ бас кард. бубинед он мушкилотое ки дар Ливерпул сар заданд, Клоп худ иқрор шуд ки бо ангеза ва бо психология то ҳамин қадар вақт ман расидам, дигар намешавад дар футболи муосир. то пул сармоя ҷалб накунӣ, то бозигари хуб нахарӣ, дигар кореро карда намешавад. ҳамин хел Интер дар вазъияте қарор мегирад ки бубинед Интер мавсими
گذشته در ثانیه آخرین همه چی را از دست داد. از حساب چی؟ از حساب داشتن اون بازیگران تجربه دار و اون بازیگران سال خورده ای که انرژیشون به قول نرسید تا آخر. این چیز برایش مشکل ایجاد کرد. اینتر هم خود مشکل دارد. ببینید این دستایی که اینها پس سر کردند. فلومیننس البته آنها وابسته به انگیزه بازیگران خود، آنها با اون برزیلیانی که میخواهند در غروب مسند ورزی خیش از خود باری دیگر سر و صدا بلند کنند. ببینید تییاگو سیلوا را همگی فراموش کردند ولی به خاطر چمپیونات باشگاهی جهان باز به یاد مردمان مخلصان برگشت. برای چی؟ او در آخرین مسند ورزشی در آخرین لحظه از خود سر و صدا بلند میکند و من باور نمیکنم که این سر و صدا بلند کردن تییاگو سیلوا تا به فینال و تا به چمپیونی رسیده میتواند. به فکر محرک روغن محرک اینها تا به همین جا میرسد و خلاص. خب در این باره حتما صحبت خواهیم کرد ولی در مورد اونه که یک اشاره داشتیم اونبک یعنی 120 دقیقه احتمال دوام یافتنی بازی شما چی نظر دارید فریدون؟ یعنی ممکن است که امشب بازی باشه که این دسته ها بیرون از وقتی اساسی نیز جریان گیرد؟ شاید چنین نیست شود. ببینید که دسته چلسی در بازی قبلی نیست چنین داشت. مثلا با بازی مقابل بنفیکا دیدیم که اونها 120 دقیقه در میدان بازی کردن. وقتی که بازی مان شد توجیه این به روح بازیگرانی دسته چلسی به حالت روانی آنها تاثیرگذار بود و به همین ترتیب دیدیم که دیماریا اونجا الکی در زودترین فرصت کاری خود را کرد. اونجا اشتباه بازیگران چلسی بود و به همین ترتیب بازی تو به اکسترا تایم رفت و یکی از طولانی ترین بازی در جام جهانی باشگاه نیز بود که بیش از 3 ساعت بازی مان کرده شد. اما فکر میکنم که در بازی مقابل فلومیننز شاید چنین نباشد، گرچه که این دسته بیشتر در خط دفاع بازی کرده از عکس الهجوم شاید بیشتر کار بگیرد، اما چلسی فکر میکنم که در زودترین فرصت کار این تیم رو حل خواهد کرد، چون که دیدیم در بازی مقابل پالمیراس اونها زود گل رو به ثمر رسانیدند و در خط حمله نیز بسیار هم بازی خوب کرده است. تلفات کادری نیست در این دسته، در کنار پدرو نتو، پالمر و همچنین ژان پدرو بازیگری نوی که اونها به هیئت خود جلب کردند، بسیار بازی خوب نشان داده استند و همچنین ما باز بالاتر اشاره کرده گذاشتیم که چلسی میتواند مقابل فلومیننس از دو هیئت استفاده کند، یعنی که اونها بازیگران زیاد در هیئت دارند و میتوانند که در قسم اول مثلا اون بازیگرانی که سرمربی به میدان میبرد و بعدا باز در نیمه دوم با اون اشتباه با اون بازیگرانی که البته نه چندان از خود درک میدن میتواند که اونها رو عوض کند، باز به جای اونها بازیگران برآورد که مثلا میتواند که اونها رو در میدان عوض کرده تونند جایگزین اونها شده میتونند بماند اونها که امسال پی اس جی با چنین عوض شوی بازیگران تو به کدام مرحله اومده رسید و فکر میکنم که برتری در این بازی به فایده چلسی خواهد بود. تشکر و بالاتر در مورد تییاگو سیلوا اشاره زیاده بود از جانب هر دوی شما. بیاید با اون دوره‌ای که فوتبالبازی مذکور در هیئت دسته چلسی گذراند یک دفعه دیگر برگردیم به قفا و توجه کنیم. سال 2020 بعد از آن که با پاریس سن ژرمن در فینال لیگ چمپیون ها ناکام شدند، خبرها نشر شد در مورد آن که در پی اس جی یک قطار نوگانی ها میشد و یکی از ستون‌های اساسی این تیم که 8 سال اخیر یعنی از 2012 تا 2020 در هیئت دسته مذکور بازی میکرد، تییاگو سیلوا از دسته رفت. او سربان دسته یعنی کاپیتان دسته بود و او آمد به حیث فوتبالباز آزاد به هیئت دسته چلسی پیوست و در مدت 4 سالی بازی کردنش در هیئت این باشگاه کشوری انگلیا در 155 بازی اشتراک کرده 9 گل زد و 3 جایزه هم به دست آورد. ببینید فوتبالباز در سن و سال گویم از 36 بالا به هیئت چلسی پیوست میشود ولی در همین مدت خیلی در سطح عالی بازی میکند، حتی در فینال لیگ چمپیون ها نیز او البته اشتراک کرد. من همان موسم 2020-21 وقتی چلسی خالی به لیگ چمپیون ها شد نقشی بسیار مهم داشت این بازیگر. خوب اکنون وقتی با دسته سابقش روبرو می شود ما فکر میکنم باز هم خواهیم دید که با وجود سن سالش به جای رسیدن این فوتبالباز ثابت کرده است مثل بعضی از بازیگران دیگر که گویم کمیافت هستند در فوتبال معاصر که بعد از 40 سالگی هم حتی در همین سطح بازی کنند هنرنمایی کرده میتوانند. برای مثال بازی قبلی در همین جام جهانی باشگاه ها از این چیز درک داد. ما فکر میکنم در یک از نوارها ما دیدیم در یک از نوارهای کوتاه چگونه او به بازیگران دیگر انگیزه میبخشد. بله مثلا اون سخنی که او گفت، اون سخنی که انگیزه بخشه که او پیش از رقابت دور گذشته گفته بود و ببینید وقتی که این سخن گفته میشود و بعدا نتیجه به دست میآید بعدا این سخنها تکرار به تکرار وقت در نوارها و در صحیفه‌های مخصوص اینترنت برآمدن میگیرند و اون علاقه نتیجه داد. من فکر میکنم از جهت روانی و از جهت پسیکولوژی تاثیر رسان بودن تییاگو سیلوا بیشتر فایده میرساند برای دسته او، نه اونی که از جهت جسمانی او البته نه اون دورانی که اون وقت قوی بود، اون وقت عین حال اون قدر قوی نیست ولی
آنی که در اتاق لباس بازیکنی میتواند اداره کند دست را از جهت پسیکولوژی لهم بخشد. این چیز بسیار مهم است برای بازیگران دیگری که در همین دسته بازی میکنند و طریق همین دسته طریق همین چمپیونات میتوانند خود را به ابردستای دیگر جهانی پیشنهاد کنند. ببینید چگونه که ایگور ژزوس از باتافوگو بعداً دسته نو یافت برای برآمدی مخصوص در همین چمپیونات. این چیز بسیار خوب است برای تییاگو سیلوا و واقعا هم تییاگو سیلوا اگر که زیدی چلسی هم دستش خوب بازی کند و او تاثیر خاص داشته باشد ما خطا هرگز کردن نمیتوانیم و باز هم میتوانیم. من تکرار میکنم که باز همین آخرین درخش او خواهد بود در مسند فوتبالی و این چیز رو هم استثنا کردن البته خطا خواهد بود استثنا نمیکنیم ولیکن با احتمالیت زیاد میتوان گفت که چلسی واقعا هم ابردسته است ابردسته جهانی است. چلسی دارد ستارگانی را که میتوانند آنها خنثی کنند دلها دسته را و خود فینال لیگ کنفرانس را ما دیدیم. ببینید در مسیر یک چمپیونات درجه سوم اروپا حریفان ضعیف بودند ولی بتیس واقعا در موسم قبلی در یک سطح خاصه قرار داشت و بعد وقتی با چلسی روبرو شد ما دیدیم که بتیس در سطح خود همین چلسی نبوده است. اگر که ما قیاس کنیم بتیس را با فلومیننسه و بازیگران داخل این دسته را ببینید انتونی واقعا بهتر و برتر است از خود کل بازیگران فلومیننسه ولیکن زیدی نماینده کشور انگلیس کاری رو کردن نتوانست. اینجا اگر قیاس کنیم اصلا خطا هم بوده میتواند خطا میشوند ولیکن واقعا این دسته ها ابردسته‌های انگلیسی اینا در سطح بلندتر قرار دارند. چلسی رو میتوان با رئال مادرید با منچستر سیتی منچستر یونایتد در حال ضعیفتر قرار دارد اینها رو میتوان با پی اس جی با باواریا با این سطح قیاس کرد ولی برای رفتن رسیدن و مغلوب کردن چلسی از جانب فلومیننس این البته هنگام می شود. این یک تاریخ سازی خود تییاگو سیلوا می شود. بله خب به هر حال ما در رفتی همین چمپیونات جهانی باشگاه یک دفعه چنین حالت رو دیدیم مثلا وقتی منچستر سیتی با الهلال رقابت کرد اکثر پیشگویی ها درک از آن میدادند که نماینده آسیا تقریبا شانس ندارد ولی رفتی بازی رو دیدیم که 4-3 غلبه کردن. شاید این گونه گویم هنگامه رو امشب فلومیننس ایجاد میکند و به فینال میبرد.